Lift up our hearts to God. The good news is that God does hear and answer all our prayers. Sometimes it's a no, sometimes it's a yes, but God does answer our prayers. Let us pray the letter to be full of down or not to tell me, not to all be in a lot of the fear only but Vio le maltau o me fo fola mai le na te faia mo tangata Greetings to all of us. I'm reaching all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who has brought us here, so that we have this opportunity to worship together. May the Lord's name be praised in all that we are going to do.
Psalm 126, last two verses. Come, let us worship God. Wayoga tatu tapu yatu ile tuo. Wetu saito malo mata. La tu te sele sele ina male alama sofia. Le watu matam fango roho ave te saito le fo mai lava ia male alama sofia. Roho au mai na fusi saito. Amen. Isaia, ta ku fasu todo, vai se fuma leono, saiu e dos fumantas. Ta to foi tal que a hora, ele faz a vida, mana fion. Lo fa pea, na feta lai mai o le na fai le ala ni son. Ni mana ala ni son so te. O te avatu vai le rau tafu na fua. O vai tafe le lu na mati. E te inu wai tau lu o o e kia. E te inu na wai o maa. Nā tau te o ina. Tusi lona lua, e vange lia Yesu Kiriso na tusi a Ioane. Tā tusi fulu ma le lua, pai u mua se o e vatu. Ioane, ta ku sulman tua, pai mua so eu e vatu. Ta to pai tau e o masani. Ni watu Yesu I petani, a to e ono aso I le pai e o seka. Sa iai la salu na oti, na ia to I fatu ia te ia na ie o oti. Salu ia na to leo Maria I le tauna o le upu nato tautele. O ia upu ai pai o Yesu, ma solo I ona vai I bona lau. O tumu foi te fale I le manomi o le upu. Fai ane leo I tasi o so, o iuta o le whaatai a te ia. E se ave mea na le whaatau ai le nā upu manomi I te nau I tomisa. Ma watu wai ye matiti. Le whaia ia o whauia I na whanio. Aola le o ia ki o whoine. Aola le whawai. Whapea mai ai lea o Yesu. Pea ia ia te ia. Teo e ia le nei mea. O le aso le whaatau moama o roto numi. Wato te lono fea e na fila, e tato te lono fea ma. Manuia mai me tua, e fai tau vina na hapia. Thank you.
Yesu. Le tua matu tau la mi. Wa sila vai le la mi o matu roto e lofu fatasia. Le ngata o le tupi. Mai se le areto o mare moina. Ia i whapa geina la. Anga lei mai te sia ma whapa nuia tangata marana fuai. Ona o Yesu. Amen.
and poured it and wiped Jesus' feet with it. And sometimes she would also, instead of using the cloth, she used her hair, just to make sure a lot of parts of Jesus' feet were covered with oil. And as you read the story read to us, one of the disciples really complained about it. And they said, oh, you should have sold the oil and get the money and help some poor people. But we learned Jesus said, well, just let her be. She's doing something much better than looking after the poor. She's looking after me. Because I'm going to die. And she's just making this as a symbol of me being rubbed with oil and other ointments when I die. So just let her do what she wants to do. But as I told you kids, she didn't just do it because something happened. She did it because something happened before. And what happened before is her brother, very dear brother, died. And Jesus came and raised him back to life. And that's why she did this. But I'm sure she didn't just do it on her own, because the oil belongs to the three of them. It's not an oil, it's a family's oil. But I think they all decided to give it for Jesus, because Jesus had done something very special. And that was bringing the brother back to life. So as I said to you, the story reminds us that we should do our best for people who are really kind to us. Like our parents, they do the best for us kids. And whatever your best is, obedience and love, and whatever you can get, the story reminds you that you should do your best for your parents, because your parents give all their best for you. And it's the same with some other people. All people of our families. Don't forget the love that other people have given us. Especially the love of God, who gave his only Son for you and for me and for the whole world, so that we might have life. We might not die, but have life, even life after death. It's a good reminder for all of us. And I continue, and our parents and all of us continue to pray for you, so that you may be smart and wise, and also be good children. You can grow up in nice futures for yourself, and for your parents, and for all your friends and family. So, and that is my prayer. May God continue to be with you, bless you, and keep you, and be kind to you. And thank you again for the parents who take the time to bring you to Sunday school. And thank you too for being in our Sunday school. God bless you. Ole nauna, il suo mano le tue mani vale l'anno. Ma uomini cui è stato fuori a Cassigliano, le cui sulle mani I want to take on a tour. Our foreign mafia found the man as well. Found the fire, se me hai fatto ai dogs. E a posto del fuoco. E tutto è lei là. I want to take on a tour there, na mormua. Our foreign mafia found the man as well.
whaunta o te whaia se lea whau, e tuku ai nei nau. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing now and it springs up. O se manatu au tu whapea, fau pia ala o le whaulatanga ane tua. Fau pia ala o le whaulatanga ane tua. The ways of God's salvation are always new. O se tau ai le manatu. Sa nini mai ia, na nisi au kuhu se au nisi. Ia whasoa fuhi matau I tusi whetau, ne tusa le tau tau, le ngata tusi whetau I se. Ia tusi whetau lea, le wani le tau whetau. Tusa lea. Ia sile tule, nana le. Nana mana tuar mani le la, mai mana tuar tu. Nana mana tuar tu o tau karisi. Nea whumai. E fōu pe ana o whaotanga a le tua. Nā mele nā o whaasoa e whenga tōna me tisi. Ia, I le aso le nei. Ia, I le whapena I le am. Tapu whaasoa koe mtato. O wāru tala e tasi. E kore ali au ngā, e sinana mtao. Le a se au ngā, o le nei tala I kore nei manatu. Tō nei u. Ia mo le tātou ola ngā koe mo le ola whakatua I le tua. Ole tāku le whasuma le tonu o le Isaia. E la vea I tusi e te tonu le ususoe. O le Isaia ronga mua. Ia po le second Isaiah, o le Deutero Isaiah. Isaia ronga mua e whai pai le whamataku whasafu e tau le tāku e lima suma lima. O tusi ia, o tusi tautonu, o tusi whatatau o tau nuku tā wheana I tonu makunia. A mata mai le tāpuna nei, mata ni tātuna o whaspo. Wha mawhana whana ia ruko. Whaspo, ma le o wei whaspo na tonu. Ino o tāupu mai ia o tāupu o le tau whai. Wha mawhana I whana o le tuo, o le nuko le tuo. Leo o te rungu tu tonu ta whena. Ta tua langa perfecta, ia rungu tau, I lefe kufia. I lefe kufia tu whesini, loto o tangata. Whele tua I se aha, pa mai fuku le tamaa o tarahe. A me miru tua sasa para, ia whainana, ta tu ao tinga ina, ta mafu whaumu te toma, na tu me mafu I se aha. Tadi sokol na bila fila mo na fila mo tala ni mana ako fila. Na tahu itu aja udah. Kalau tahu dia mana 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 apa dia liu justa. Kalau bila itu kalau na tahu liu ya liu itu selalu sedang orang. Faya tak liu tahu. Bila faya mel liu apa apa. Oleh tu sila ada kata tuan orang yang faham tahu. Dia punya wajah tu. Bila tu waktu faya semerfo, itu kulitem yang ini. Kalau yang itu apa jauh mati, sonilem jatuh faham dia. Jauh oleh sonilem masih pulai. Kalau faham lom yang ia ambil masih dia jatuh. O le tau whaia I tilo tua. O leo a whaina I ki tonu o papunia. A rai e kone mawhawhaure na. Se mana tua hoi leo na whaina fui o tātou mātua e kuiti. Na whaina, leo na kaura tua hatu mana, ka vai na sami whasala tani. Na hutatu fui tau e tanu o I tamata tau. Ai kupito I tonu o leo tafu. Foi muito, olha,
ke noa sa o to fai le me le fai tua e pito. Wau ngā tau whanga. Mele tu. Me ole, ole mawhawhau ni nana kuke punga mua. Ole tau me fai ole me don't dwell on the past. Mawhawhau le teni le me. Pawale me o tō roa le tua e whaola. Ale tō tō mwhai whakere tō sa te tua e whai kuma meana. Tau mo o tō. Mua le afi o le tō. E le tau fia ma tau tau ia le tua i meana na whai mo tengu te. E pā meia i o le meana e fōu bea ala o le whamatanga ale. E le tau sa te tua bea o le whafia mo ia tau mai le temi. E fōu bea ala o le meana na whai kama i le tua. O lea la o whaia le mea fōu, o lea whaatawhe le wai i tongu le tofa, o lea whai o wala. O lea la wala, o lea whai ai o toku, o lea la e sāna wani e o toku, a e whai e le. Ka pena ma sānia, e le whu mawhia le mea mō, a le whu mea o te sānia le o mā, e wala tau te toi whoia. Tau te rore me nuku. O le ana whātou i lalo i whātāwhea e le tupu o nanu ka nisa i Israel. Ai muto sa ule situ, o kūra sa whātou i lalo ne muka nisa e te taura taki te tau whok i tanaka. I le mea ngā umai whapāngtā. E leo se mea na whaia e kūra sa pena whaia ne muka nisa. O le mea na saunia ma tā pena e e le ngata e tā pena i le ola lea leo sinsitai o Israel a e whaalia i runa mana. Paku whaua e tā ua mo tātou. Tātou ke tukuroni me o tātou ua. Te mahu whau. Mahu whau i le telo usi mo masu mo isi mea. A whangarusi ma le whangarusi. Tengu le nei, mafo whau i lea i le tengu le nei, wara whawhawhea, o nei loa le rofo kore ana leo le tua i loso fua marawa. I talu na nei. I ta pena le awala. Sa mira le awala, sa mira le waitafu. Ana e le tau whamukue a tau. E tasi a le ana o le ana te maa hora kime na o me le ana. O le ana le kumoni ma le horo. A e whutalenga fole na Yesu le ana ma kua mati le tina. O le vai o te apatua le mai i le toi fia i uses. Le whaata mai tua le mea na whai na whai e tātou. A le uwha me le tātou. Le ai o le tamaro na le tātou te tala ka waka whakamoromo i ai i whangi. O le whaato to ina ne ka tātou tonga to ina o tēne ka le morina. Whaato to ina ma le whaatau ina o le mea fōu le ana sa o le tua e whangi. O Yesu me na. E tau ruku ai le whananga le tua marana whawhanga. E whaia le awana e whau. E whaia vai tawhi e inu mai tātou. I nei awane o tātou mawhati. Ia o tātou malama ai. O tātou o ese mai e le tuafa o tātou kumo. O le tamane ia la salo ma o na tuwhafi. O se tala o tātou whanu so iai. Tala e le tue whatuina mo le whawaina mai o la sa. E leo se mea mātou wai so iani. O le mea e fōu le mai tamata e tala whaitaura no mai o le soni. Nai tāu mai e le toa tele o tamata na lo rofi atu i ai Yesu. Ai whamei e le rofi atu o no Yesu ua ar fia mai na lasa. I le tala nea. E lea mau le mea e fōu. Fōu le toi whaola o se tamata o oti. Ai le na le pauli
tene ia o mana toma mana. Ina o te tani ma te whaora mai ni mako. Ina o te whaora mai ni nao le. Ma pia ngon whawho, te whaora na matai na. Nei e whoua. Sa ili mea a whaora oe le tua ma te whawho i roto mo le whaora. I lo le whaora mo le tua me nofo whoua i haki. Nei te sa ili, i te nganua, i te sa, i te tiro solo ma wama, ai po a isi au wala. E ma whaio na saanga whaafou ai le whaamatanga ane. Mea whato le wala le na whiwhini e leo na wama. Ke leka i to mua e na wama, e na whiwhini ane. Ea ngā le ua le anima le utamutai. A leo o maari lie una roto tō whaatasi. E whaahani atu sesi winga e whou. Winga o le whawhitai, ma le dihi, ma le aleluia i le tua o no le mea tā ua ma le ato tō. Awa le whou whamai tana mau le ngā mea uwhai. Ana whai e sesi mea e whaama fisosoani e li mati. Me masani le nā. Me masani e tato uma. Pena o tato roto e whawhau o tato. E hao na whau e toi pai atu i ai. Ma le ora whau pena o whaina i tenisi. I au na muni leo i whaina o tato. Tato whaina o nisani. Nisi tamata atau whaita whanu o le whaina i o whamatu. Oso o whawhine tamati nā whanau. O te mutongu mua rana e mua e whamatu. Te mua e mua e le tatau mua mena, mua e la whaina. O le vai, o le ameto le whonga anu tau. Se ema le tatau, e a whaina tato mai a whatamu o tilo tala. E e tato te oatu, e ai mo tato loko mawhitia, mo tato mai, mawhaina o. Ma le loto whatu tua mo tato. O le rola whonga, e whawhonina ia mo e ma tato. O le talio tato muna, ia e o atu ai, lo tato whonga isi tamata. O le au ma whanatu le nā mo tato. E whonga ia ana o le whaotanga ana. A mea o whaia le tua, lo soifua, ma so
tātou sa'i, I le ngata I nā, I whaafokinga mea, au wala o le whaamutanga ane. E ala I le whaafokinga o tātou. E ala whare kua. E ala nei, so whono leona, to kua leona, e ala le tātou kāsia. E le whakinga, o nai moe o tātou hola le whaupea, o le whaamutanga ane. E ala whaia. E le whaafogina tātou, e ala tātou ngata ili. Nei tātou te wāpaani sa ili. Tātou sa ili le atua. I isi o wala, e mawhai o nā wala atua i a tātou, ma wala wa isi tātou. I a le whaamutanga. E manu ia tele le tātou kāsia, I te au o tui mā. O mau me koto tasi, o mau me e o whaapau whaapau. Sa lima whaapatoa. O mai a tātou whaapau ma whaaparata e koto ni whia, o mai a. O tātou mama o monsa mea o tātou o hipi o tātou ima, mai a wāra noka e a whia. O whatarei mai o suru, o mai a tea, o tō mua e mawhatia, o ti ngā ina mo mawhatoa he. O whoki e maro e o tō. Tālai ko I suru o kini tūtū mai ora. O rei whakatoa mai a tea, o nō. Ai ora o nia. O ni maura wale ako suru o kūko e te sāringi. O mai o nera o kōna whamatei aile e suru ki tāma o tātou. Ia me whakatai e kuwhitofu. Ia me whai ato o tino e nei o tō whitofu ki o tō. Ia tō whai ato nei mea whakatua mai a tea. Pena foi limpo, no mona ai, estaria aqui papel, limpo é meio feliz, não é todo. E eu tô feio nem mesmo falando tudo é a cabeça uma do que fui mano. O almoço uma do que a gente vinha vendo como frio no meio. Tô que faz uma coisa no livro de sem o cara filmar ali. O escalão meu mato fartai no dia de hoje. Wana e whaia me humalaro. Le mele mātou te ruia tuai a te oe whakasi o ka whaia umo I so se teimi, o so se no whaama. Nā ki kese whakasi tuai o ka whipese le wā. Me kena o tō ina I te inga whaapau I whaia. Te paia le ali. Le atua e onan mālosi ma le mana o malama. O tumulangi ma le langi o o sana I mea pito ia manuia le fio mai swafo le o sana I mea pito o mato te maa ia pa ia lo swafo ia mai o malo ia whaia lo whinganu la langi pe o whaia langi e foi mai a te mato aso e mato mea ai tamane aso e fa mangano ia te mato ia mato sa e mato foi mato fa mangano nati e vale mai a te mato au foi te na I mato I fa so ai e la via e mato ai ia wa yo wano mama a tua vida fala amém le tuai o mau te lau ai foi também ai o mau to tasi I Yesu Cristo ia le fala se tasi e fa tua ia ki ai o mau ni ia o le fa na tu fa tai tu lava ona le o mau fa mai ona ona na venga na ona na venga ona ko nga ona ni gulu mo sa ona to fa ia mai o mau ni E a tu ali. Ne va pena foia. Si a e mato ngama e. Tablava un mato fa taia ti a te ia. Le tuo
Ia e whapaieina lava le ni a reto. Mare ni tuana. Ia ala i lau uku na unga. Ni ia whapenao na mea i mui mātou o le tāra suaga whatasi. Ani tima ma le tōna o ke risi. Lo mātou whaunga. Ni ia whapenao na ola i ia i tonu ia i mātou. Mātou bola whatasi i fuku i tonu i a kutia. Kalesia, o le areto le nei mo tātou tofi ina. O le whainonga lava leo le tātou ai whatasia. I le tino ua vāwaina o ke wisi. Le ipu le nei tātou te whaingu wani, o le whainonga lava leo le tātou whaingu whatasia. I le toto o ke wisi o ua whāwaina. Le kalesia o tātou. O le tino ma le toto le mei o ke riso e tatau lau na tātou taliei. Taliei le loto o whakotua ma le whakotouta. Ma ia whaola i nai o tātou tino ngā ngana nei mātai au i o atua i lau ai i o mai whakotua. Te wala watu le whaamalu i e o susani tātou tuma a sumai. Ua whamaru kule, ua whawhapekele runga tōki. Ua oe lava nei an rei fōina ua ke leo Jesu Christ. Marona tino, marona toto. I whamamama whamanga o nea i mātou. Kai o mātou te leo nei le loto whakotu. Ua o ngā o mātou toto, mātou
o le tangata lau le tina, e ala e mokofo o nisi. Mai un lesa mima, queste, wala miu, kuta super, ilo miu les mui, o promiona ino, e o nane o san, so se lau un sumu, Ay matat, yung tatu kalsium jangan apa, betul boleh buat, ayo kita curi di bawah, ya buat tatu pasal ini tatu Apollo, ya buat tatu Malay, tatu Masuia, tatu sama lagi, ya tatu Yesus, ayo lah baik tatu coba. Sui, sa, ya buah, ayah foyo lah, setelah pengarap foyo pak, ya lain fasoa, uku, falai ya boleh supaya tatu tua, itu nak, tu macam ini, foyo tatu saudara, ya foyo tatu jangan ber, ya foyo saudara tatu mahu saudara sa. Nati kuilea leo kumaya tali sakramenta tali famtuma ya kule tali swama pena ina tatu ni faula ya lesa tatu au mangalo ai ni sa ya kule sabu kule ne masino wa grila ni tu sama wa filus lima ya vele tu ba ya kote fakidoi kalau falu yatu ya imprima umur tatu tatu ima sulau sungai ini terus sangat benar sebut tua itu dah ngali kalau yatu imprima umur tatu sangat benar itu ulang fakta ya ia cucu pau maina ayo cucu maino ya maina cepat fak masih boleh fak terus ya cucu penalauma Futua jausi, oh mau makan. Siapa yang macam nanti. Tapi lo yang foi, isu tatu kalsia tu tatu. Futa film. Satu saya ini film ini. Yang ni film yang lo fitele, yang lo foi. Pada ingat, yang pun pada yang dijual. Yang dia dijual lo tatu sifat. Lo melu, yang lo jual lo. Tatu sifat foi, mas tu sifat. Ya pilih sering tu baca ini dalam Jawa. Yang si pilih foi. Ini senaya kita orang tua. Ini foi semua jus. Dia dalam sifat kita juga sia ya. Lah foi bayasu ya. Sama wai. Tino ya. Tai ni ia kita tua. Ya dia cari rok kita. Tahu. Dia satu. Today, satu sifai, dapat ya itu semua mana ini sah, ya kata apa itu nanti baru, ya betul nawa mau jual tu se bawa, ya use tempat apa lengan, ya biona kena ini lu satu tempat, ya biona sabu yai satu Papenai ni sa, ya, mau mau ni, atau lu kasih dia ubai no lu rapi, pea itu satu bola, satu tu mampu kau tua, satu wangai nama, boleh tu fak kita ni lu suma, papenai lah, ya, boleh mana ia boleh lalu macam ni, ya, lewat cara lewat magu. Wafu di kalsium dan pamsong ini sah. Faktai pun lalu falai ya awal sebenarnya itu oleh sesuatu lui, sesuatu tua oleh kalsium. Dengan itu boleh ngawen apa? Boleh tu. Jadi sesuatu tu muaina. Untuk itu dengan faktai lah boleh semua. Faktai mai ina. Ya awal full. Saya boleh. Sa ya ngalini tu ilo suma ya
whatu mawina pia, e soifua lau lei, e ale ngate i tino, ia ai sinisini maku whau me ngana, ia wāle whena iai, mas au fora, ia maise tau ingo ngana le tumu sia, whatu te tele, ia mōle launga, mātu whiri sa. Ia, tātou kalisia, ia ona I tātou whawharanga nei mōle le sa, ia e mō wātu, ia tua launga is right, am I right? Yeah. Yeah. There were five atu, mai le ora le tatu a oma sa, le patusili, ya mai se foi le pusili, ya mai se foi ke teka, ya a maloro tatu a oma sa mo mo yaso, ya se foi de au, se foi le tatu a oma sa, ya o ni tu lava le na fa, de lava, I o tatu kalisia. Ngati whai aonga, e mai se fōi matua, a wale au mai o whanau o whatinoi o tātu whakamoe. Tono tātu a masa. Matu o pia, a waiai, tātu a masa. Tātai, tālofu o whaiwa, san whakamuia bene tua. Tō manu tō ngā whai. Ngati whai aonga, mai se fōi o tō whanau. Ya ai boleh. Kalau no maya, setelah pun mulai mengenal dulu malam, ya mesti pun mainan, nanti ni ya mesti pun cuak boleh jangan ya, kita lama malu dengan duit, malu faktor tua, malu sisi itu berapa, sampai dia tua, pada lima, ayat itu siap. Ya oh. Leo usuia foi mera tatu sala ya nei asina o baiatu ya leo tamo mai no sala lenga passo tolo na toaina tasila tala ya misi foi suma ya tusi e lima se na tala ela usuia foi mera ele foi número 4 se foi mi bafe ono se na o tolo tala ya mai was kuma sene kuma mai bafe ono se na o tolo tala ya sene ya talia I tatu ta pale to tasu toi ya boa ya ona se fa no puede foi en bando ta sia ya tu fa te lava no fa ta pale ta carecia no le a lui a lo foi fa to toa ya no le a fa e foi ina le tua dei tu au tu ya va au na venga se foi to foi ainda ya o ma dina nei mo le sa o le to fa so to lo ma ya to fa tai fa ya to kalisia so ma fa nai ma to mo pa yo lai ngali ya me se fo ile to fa ta fali so ya fa nai fa te tele fa tai mo ta ranga fa tai au fo ya wa le tu na ma to fa to mo le to me fa ma wa nalo ya me le va ya se fe un na luela ya me fo ia a oma fanal ya mese foi e ya vivo malo para para lava Alô. Thank you, children, again, for always coming to Sunday school. I should have started my tour. I did one of them, one for the out. We are on the tour. So, this is like for now. One thing I'm on Roma. We are the someone in move. Listen to fear. Kids, be good in your obey your parents, listen to them, and watch where you're going.
It's always easy to lose sight of traffic and things happening on the road, so please be careful. Amen.